ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kalong ka kabaday ban ay jingero ya ka yaso lang self-help group na kasnong paham birlom kabadon hatem ribhoy kabalala ban pelipaj ba ya ka slem ban de ya ki jingbam bapher kibalashna na ki marep kumu ashar bat kiwai di ki jingbam tenrai na ka jingkershan lem jong ka social service center Shillong harangkat ka jinge trailang bat ka North East Slow Food and Agro Biodiversity Society ka ba ang not ban kinteo ya ka yo ka kot jong ki longkami hagani ka shnong Yagani ka dukan di jingbam tenrai la pelipaj ba do MLA jong ka nongpo constituency uba Meral Bonds aim ubala long ko mukongsan harangkat ka jinge don lang jong MDC ka nongpo uba Balaji Rani u director jong ka social services center Shillong u father Bernard Lalu u executive director jong ka Nesfas uba Pius Rani ki nongelam jong ka yaso lang self help group bat kiway Hagani ka jo ka ngila pelipaj baru ya ka jing care bat ka jing pen itnat ya ka yeng dorbar jong ka snong paham bir them ka badai ka thong jong ka social service center Shillong ba amdai ban don ki ba shae shadin ya ka bala Beijing era pisa da ka Rural Electrification Foundation kumba prapu ar hajar tingka harangkat ka jing penlut na ka snong ka bala kot kumba iway point sapu ar lak tingka MLA program cumi bala pelajor finansi sisian bandan dengan program mutasi dan share ini kendoi amarangkang kawai program cumi pemtang ini kendoi yang badi ini kumjuru angkat juga bio sebagai executive director Joko Nesfas nanti kini mbak miro angkat bagi yang kapor ini ide itai farmers outlet iwai pehidupan kumkusi bentar Joko Nego project kebiasaan angkat juga bio sebagai Nesfas kabagi pentulun mentalaisnem bon televisionong ni lapoy atas wakut jangan ni project sebentar jangan ni project nilai persiang mani kerja ni kena urap jungi kabedai begini kidukan kibadai nam taki cimbam tenrai hang tai kadang kawai nang ta siapa kuliah kawai bada kini begidai kiwai pikirhun kiba sedang nakane ka marep ke begiyo sedang ban sina asyar sedang ban sina chips pemerintah teter pemerintah lawan bu ini hidukan te akan ni kesni ke bagi dan sedang ni hidukan tinggal dekat bengi bi MLA iban sa play kemudian ai menstiam begini kunhun begini ya cakmat akan ni kamu kanong idap daging songkumen ya ka inisiatif kabelashim nagaliang yo ka Nesfas aging trailang bat ka social service center kaba degawi nik snat trikam jong ka Shillong Archdiocese hapo kani ka jela ka jongi te namar kata ngidap daging songkumen shibun kabli shibun ya ka Nesfas kabli shibun ya ka social service center i Father Bernard ina ka por mo kabli shibun ya ka neka lat ka bagi jing it kijong phi bang yo ban dong kat bat phi bat kham tam ik SAG bi kijong gi kani ke dig sinjam ka bagi nong rep ke bi kijong gi bagi la ban yeng lagi jong ki kejat ban support dalade lade lang ba kini kitiar ke marbam ke mardi ki ashar ki de ki bagi penmi lang ba kini ki jing rap ke bagi ki yo bat kani ka outlet ke ban klim tang ngi scam ban long galenti kaban plilat na kumanta bikin yeng lagi jong ki kejat bat ngi wish all the best na kumanta ki SAG bi kijong gi yasno ketilang yaso lang kini SAG bat ngi kermen scam bau beli don kan bat pi ai ka jing start ka jing sempang ka mensim ka jing it ka jing teli pra members bat kenang la banang kentiu banang pensan ya kini SAG jong pi bat pengi scam pinang roy na ka por bat pinang pensan ya ka bai seng bai dang ka bat pidon na ka live husha sa ka nru husha sa ka sispa sha kata ka di ka bengi kuat bat kene ka outlet scam ba ka jing kerku na ka banta jong kene ka dong ka